singakanani nobekeze Ngomisitha zami singakanani nobekeze yobekezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo onimaziyo nani njalo ehlale ekhuluma nani ngoba enzela ukuthi ningabi nenkinga ngoba ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyagula unesifo nje sihlala simphethe esingapheli uthola ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe umuntu uvuvuka ngisho isisu uyalunywa kube ikona konke okumphathayo unamaphupho asemanzini unezinto zonke nje ezingamcacela aphuphe kwesinye isikhathi enezangoma kwesinye isikhathi uphuphe ufaka amabhali kodwa uzibuza ukuthi Nkosi yami yindaba ngiphuphe kunezangoma yindaba ngiphuphe ngifaka amabhali kwenzakalani empilweni yami ungazi nje nawe udideke nje uzibuza ukuthi Nkosi yami ngabe kwenzakalani empilweni yami ngabe ngizoba isangoma ngabe kwenzakalani lamaphupho angiyizwa kahle ukuthi ngempela athini ma ekhuluma kanje namhlanje ngixoxela indaba ukuthi kulawo maphupho asesimweni esinjalo akuphuphisa lamabhali kwesinye isikhathi akuphuphisa ubuhlalo ubufakile obubovu obumhlophe ungazi lokhu uzuzibuza ukuthi Nkosi yami ngabe kwenzakalani uyabona nje kusuke sekuuphawu bokubuka izangoma ndizifaka umhlalo omnjani bese uyabona ukuthi hayi ngabe kusho ukuthi ngiholelwe ekutheni mhlambe ngibe isangoma ngabe kwenzakalani ngena kuYouTube ubheke ezangomeni ezikhulumayo kubantu abayizangoma abanjenganathi ukuthi sikhuluma sithini masikhuluma ngalezo zinto ezikanjalo uma uthola ukuthi uphupha njalo ubhince emabhayi unezangoma njalo indaba yakho lokukholela njalo kwasezangomeni usukuna abantu abadala kufanele uhambe uyothwasa ngoba lezo zinto lezo sokuziboniswa ilezi zinto lezi ezisetshenziswa ngomuntu osekuthwaseni njengokuba njalo wena uyaphupha esikoleni uyafunda uphupha njalo usesikoleni uyafunda ukuthwasa naloko uqobo kufanele uhambe uyothwasa abanye abantu athi umuntu cha ke mina nje bandla ngeke ngize ngiphume ngingakakhishwa kwakudala ntombi ukhishwa komuntu sekukancane kakhulu manje usuze uphume uyihambele uzwe la utshelwa khona inhliziyo yakho ukuthi cha ngiye endaweni ethize la ngiyakhona ngoba mawuthi ulinda ukuthi bazofika bakuthathe bakuhambise hayi bandla wadena kudala nawe uyazi nawe lonto uthi ayisanzeka nzeki qala kade abantu bethwasa ngisho emanzini bethwasa yonke indawo omunye umuntu uthothi waduka ekakaziwa kanti waya kothwasa sengisho ukuthi ungazobheka ukuthi lizofika ithongo likuthathe likise la uthi uyothwasa khona akwenzeki kanjalo uma nje nawe ulalela inhliziyo yakho ukuthi ikutshela ithini ukuthi cha ngingaye lapha noma nawe ubuke nje ubone cha lapha ngase ngisebenzeke kwesinye isikhathi uphuphe ungase uyeke lapho uye kothwasa khona yilapho uzofika khona la utshelwa khona ngenhliziyo yakho yila uzofika uthole khona ukusizakala kodwa mina ngokwami ukubuka ngiyaye ngifisa ukuthi umuntu engathi ma ethola ukuthi uzoya kothwasa aficane nomuntu ozokwazi ukuthi amthwasise qede amkhuphulele nesithunywa ukuze ithongo lakhe lijabule ngendlela eyanele la ekhaya kagogo Mseleku ugogo Mseleku uma ethwasisa ufuna ukuthwasisa akukhuphulele nesithunywa ukuze zingabi nombanga into zakho funa uthwase ukhushulele isithunywa ukuze nje uma uphume wenza ngayo yonke indlela makuthi usebenza ngethongo usebenza ngesithunywa usebenza ngesithunywa ngoba vele ngikwenzile konke kuwena engisho ukuthi ungabohlupheka kufuna ufune laba abantu abakuphethe kokubili abakwazi ukwenzela kokubili ngoba still uyokwenza ogodwa nogodwa kubasi uwenze lokho kodwa ithongo libasi uzugcina usungasazi ukuthi ikuphi okumele ukwenze kanti kumele ukwenze kokubili ngaphandle ngempela uma ukuthi umuntu unika isithunywa sodwa ulungiswela leso sithunywa kubo kuphela kodwa uma wena uza ke mhlambe kumina ngithwasisa ufuna wena mina ngikulungisele isithunywa angisazi isithunywa ingakho bevana abantu bakuthatha bakufake ngala empandeni kanti ungafuna empande bekufanele uzokhushulwa nje isithunywa sakho sikhuphuke sibheke phezulu
uthi noma ukhuleke zenzeke izinto uthi noma ukhuleka nje uthinta iqhibi lomuntu qede bese umuntu ezwa ukuthi kwakhona into enzakalayo athi nomuntu ethi ufuna uthathe leli qhibi lami bese uthele endishini bese uyageza bese uphumele ngaphandle komuzi uthi mawuyithela ngalo qede bese uzwa nawe uthi kwakhona into esukwayo kwakhona into ekhuphukayo ukhuleka ngempela lokhu uzwa ukuthi ayikhona mangikhuleka kulento eyenzakalayo uma nje ngingathiwa ngithinta umuntu kube uzosukuma manje noma kuzozwa into ebimphethe idlule ngathi khona into eyithathayo ufuneka leyo mandla ingakho kufanele ukuthi ube ndawo omabili ube nawo wonke kwesisikhathi ube nalomuntu othi cha mina ngithanda ukusebenzisa ngezwasho hayi umuthi athi umuntu awungenzeli lutho awuphikisani naye vele umuntu uma uyena okutshelayo uwenza lokho okusho kodwa na uma uzothi mawukhuleka bese udonsa utha uqinisile bese wenza lokho izinto zakho zihambe kahle nethongo lakhe lo muntu omsebenzile lijabule. Namhlanje nje ilokho bengithi cha anginazise kukona ngoba ukhona abantu abanenkinga kakhulu. Uthola ukuthi umuntu nkosami wathwasa uthi mina ngishoda ngesithunywa mina nje ngishoda ngesithunywa nkosami la ngangithwasa khona abantu isithunywa sasingekho gogo Mseleko ungangisiza athi gogo Mseleko cha mina nginakusiza ngoba ngempela futhi ngizokusiza. Namhlanje ugogo Mseleko uthi uma ungena kuShubhu kuyikhasi lakhe ulalele ukuthi uthini uma ulalela bese uthola inamba bese uyafona uyabuza nawe ngalezi inkinga zakho kodwa ungangichitheli isikhathi sokuthi mhlambe ubuza nje into ongazi nawe ukuthi uplanani ubuza nje into efana nokuthi uyadlala noma uyangilibazisa emsebenzini wami engikwenzayo ubuza ngento owazi ukuthi usubuza nje ingoba unenhloso yokuthi ubuza nje kukhona ukucabanga ukuthi uzokwenza ngalezi zinto lezi ngitshele zona hayi ukuthi uyabuza nje ngoba uyacabanga ukuthi mhlambe ngelinye ilanga nami ngiyokwenza uyabo ngibambezele kumuntu engabe uyakhuluma ngiyamsiza wena usabuza into ongayazi noma kwenzakalani ngempilo yakho. Yebo ngizokuphendula kodwa kufuna uma ubuza ngento njengalezi nje iqonde nethongo kuba ubuza ngento osuvele suseplanini cha gogo uma ngiza noma kwenzeka kanje ungakwazi ukungisiza kanje ngisho ngithi yebo uma ngithi yebo uma kuukuthi ngizothi cha ngithi cha. Yabonga kakhulu gogo Mseleko uyacela ukuthi nilandele ikhasi lakhe ukuze kwenzele ukuthi nikwazi ukubona konke nikudingayo nenikade ningakaze nize nikuthole ulandele uzokwazi ukubona ukuthi okay la ngizosizakala ake ngibheke inamba yakhe nayi inamba kagogo Mseleko awu nginenkinga la kanje ngikizwe ukhuluma ngayo. Uyabonga kakhulu gogo Mseleko thokoza makhosi amakhulu.